Zakaj? Pa nek snima kao gdje se vozimo to da... Jesi, to je to, nemoj. Misli kao, kako je, šta misli? Rekao da je ovo ulaz. Aha. Kako je vidio, šta misli, je ravan ili... Pisa. Ajmo tu opet u blato da se zaglavim. Idemo tu gore pa ćemo se spuštat. Vidi ovu livu, tu sam mogla igrat ono kao. A neću sad, kasnije malo. Ajmo sve obić kao. Ma oko 1. A? Vidi jezero tu. Ako to je jezero, je. Znaš kako se sjećam? Meni je jako čudno. Ja se sjećam kao da su tamo negdje skakaone one. A nema, ne znam, sad je unutar šume. Doslovno moraš ući u šumu. Šta? Ti su te kao. Mislim, nisu ti to skakaone, to su ti rupe. Aha. Tu ti nema skakaone. A znaš gdje je to kao? Koliko sam ja išao 2020. Ajde oni kafić. Vidi tamo ima neki mostić, vidi tamo neki bijeli. Neki bijeli most tamo ima. Možemo kasnije ići i preći preko njega. A idemo tamo negdje, vidite. Ajde tu dole, hoćeš? Lijevo odmah. Aj kasnije ćemo. Ako ovaj video dođe do 20 lajkova. Ako ovaj video dođe do 20 lajkova, tamo se spuštamo. Dima! Prašine! Evo ti bijeli strata! A tu? To je Zalski. Šta je ovo lijevo, Možemo se penjat? A ne, viš da rade. Kaj? Moguće. Aha. Koje ptice? Koje ptice? Vidio što je ovo? Ajmo gore. Ajme, meni vidi tu jezero. Tu kad bi je. Nema pestanja, nema uzimanja, nema plivanja, nema... Da, plivanje je zabranjeno. Šta? Koliko? Di? Pravo, sredina, rekao. Gle helikopter kako ide. Ja mislim da je to spašavačka služba. A ne znam. Znaš kako izbudiš. Znači, Viš tamo kod da su napravili da se otvori. Znači... Ma nemoguće da je na sredini sam 4 metra. Toliko na duboko. O kao, nema šanse da je samo 4 na vrhu. Jer ja bih rekao ako može... Da. Da, vidim tamo na ovom. Ajme, meni kako je zabavno. Znaš koliko mi ovdje možemo videa snimiti? Gdje ćemo? Ajde.
tu u šumu. Tu je baš dobar put, nekako mi se. Ako ima da se unutra uđem i da se zaglavimo. Pa će me izvlačiti, može. Sok časti, brate. Časti sok ako me izvuči. Jao! A? Tu ako skliznaš, nema te više. Kako ćemo se mi vratit, Karlo? Kako lijepo je. Brutalno. Idem ja. Kako je zabavno. Vidi kako riježe. Baš ono brutalno. Di? To? A šta će ti napraviti? Šta će ti napraviti? Kaj? Joj, samo što nisam upao dole. Ajde tamo negdje drugdje, hoćeš? Da. Nema Boga. Nije za kakve novce. Baš. Ajaj. Ne smijemo baš juriti, jer ako ti sklizne guma odeš. Moguće. Meni se ide skroz dole tam da se zaletim ko debil. Da. Nema veze. Ma nema veze. Ima tamo neki parkić. Kad ovako uvene u blate ne mogu pedaliti. Šta ne? Da. A baš. A nemoj, gledaj mi kako će mi slažem go. A ovo proći kroz parkić. Da se znao da je ovak brutalno, svaki dan bi ovdje išao. A ne! Ma ajde, što ne bi ni mislili. Da smijemo, ajde. Pa da. A vidio sam pola njih bicikla. Ne, nema tamo još. Idemo tu pa ćemo negdje, ajde bit ćemo.
Ja, da se zna da je ovak uvijek, da se zna da je ovako uvijek dolazi. A? Da. Da. Realno ja bi ovdje napravio kućicu negdje. Da. 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 A kako ćeš se spustiti dole? Da. Hoćemo tu ići bajkom? Mi možemo tu! Da. Koliko ima tih livada, e. Da. Možemo gurat bajkove okolo, ako hoš. Ja ću ga gurat okolo. Vidi koja je livada, e. Ja bi se ovdje mogu voziti bajkom. Ali kao da ne padnem. Ajme. Hvala stresa, e. Znači pulsiram jako. Srce mi pulsira, e. Pardon. Moramo gore. Ma nećemo. Ja moram dole. Hajde viš gore. Ispod mene su cvjetovi, tratinčice i uživa. Ispod mene je voda, ako padnem neće mi ništa biti. Gdje ti je voda? To si ja zamišljam tako. Vidi kako dobar pogled. Kaj? Da, ima možda dole 10 metara. Ajde bješ dole, pazi. Kako ćeš ga spustiti? Sad ja ću ga baciti dole prvo. Maksi da još gore, da snimim pogled. Onda se ti mlade tamo. Čuvaj šumu. Ali šta je ovo? Ništa. Karlo! Znaš kak je brutalno, e? Vidiš sve livade skoro. Au je. Kako brutalno to. A dođem na 50 lajkova, tu dole se spuštam. Najjače. Kak je brutalno, je. Ja ću još bajkom tu okolo spuštati. Kad ja mrtvi. Jel vidiš znači sve? Da te slikam. A? Da te slikam. Ajde slikaj. Vidio pas, e! Bum, brate.
vidi. Znaš kako je brutalno, je? Sad ću dole, idemo dalje se vozit. Ajno. Ja kad skušam se moram ovdje spuštati. Sad ću dom. Nisam ni mislio, zezam. Joj, ne smiješ ovdje. Ovdje ako daš gasa. Ne znam. Jes? Joj! Samo što nisam zletio dole. Dođi Karlo, pao sam! Kakav debil. Kažem, pao sam onog čeka. Jesi povjerovao da sam pao? Čekaj, ja već što ovdje piše da je. Gdje ga pes ovaj? Kućam sad. Tam gore. Gdje? Ajde. Idemo tu na drvo, idite tu na ovo drvo da odjavimo video. Tu, dođi, prati me. Ovdje se ti nađe tam ne strane. Ne. Šta je ovo? Ovo ko da je neko radio ovakvo drvo. Ako ćemo iskreno.